min fadhaili sahabati radhiyallahu anhum, mayelana nezimfanelo zamasahaba uNkulunkulu athokoze ngabo. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an-nujumu amanatun lis-sama' fa idha dhahabat an-nujum ata as-sama'a ma tu'ad wa ana aminun li ashabi fa idha dhahaba ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idha dhahaba ata ummati ma yu'adun. Rawahu Muslim. Ngokuka Abu Musa al-Ash'ari, uNkulunkulu ajabule ngaye, umprofethi ukuthula makube kuye wathi, izinkanyezi ziyinqaba yezulu lapho ziqeda ukubonakala, izulu lifika nalokho okuthenjisiwe. Mina ngiyinqaba yabafundi bami, lapho uma ngishona abafundi bami bazothola lokho abathenjiswe khona, futhi abafundi bami bayinqaba yesizwe sami, lapho sebeshonile isizwe sami sothola lokho abathenjiswe khona.